Ado pepatah mengatakan, kok manitiak dari langit iuang batampuangan di bumi, tah kece urang, tih kece awak. Kayuang basambui kato bajawe. Apabila orang maharagoi awak, tunjukan 10 kali awak maharagoi orang. Tapi apabila orang Allah menyampiang, awak bae membulakang. Musuh jan dicari kok tibo jan maila. Pantang de orang Minang maulaan sambah. Sekali ayam jantan masuk galanggang pantang surui berbalik pulang walau kamati betungke paruah. Apabila ditampa pipi awak ada orang sebelah suwuk, usah diagiahkan pulau pipi sebelah tidak. Sabar buliah pandia jan de pelihara. Y comina. Success!